ekereziya eji neza kumaraho sente z'urukwinga n'obutabarwa bubiri ningashi biliyoni 2 bitwe enganzi y'ihanga Robina na Banja abandiza no kurambura ekereziya eji nabwanyuma nuko kutandika ekitambiro kya misa ekyebembirwe Archbishop Lambert Binomugisha tumekentingo bwa kanisa abantu bagira obusinge twakora ekyo turiyaye tw'abana baramu enganzi y'ihanga abandiza no kuhereza amabatu gona agarukuza kumaraho sente z'urukwingana miliyoni 91 nabwanyuma nuko kugura n'ebintu Izi na Agacencwire pule nyina ya nilete mpule kulitaka hii akibukara zoke kulente ya miliyoni 2 nzisu cash maziro bwire buringwa ndi kumukaza inenda kwenda kuzana mwende nizo ono jengana na yetagana nabo kweta abazara 7 waifu nyona zaraka ina herefu abebembeza abashyikira mukorogu nabo bahagire bwombeka yekereziya eji Rita bwachika yamba miliyoni 1 cash Hona lebo okunowa bulisa nibamweta Alan atugonza ambire emitwaro 50 omukash enganzi y'ihanga Robina na Banja ashabira abebembezi ba district ejo koresa kurundi sente zo kukora enguto za BUHWEJU okwenda kusya hihi obuhereza bw'entambura. So the members of parliament through the road committee, who is the chair? So please sit and see that you organize your roads. This is not little money. Ekizibeshiriwe ne sente za road fund no kugira ngo BUHWEJU eriyo mu district sezo ezukutunga sente nche kandi ekikureta yatunga sente nche nawo kugira ngo kuritiria ninge ekiba kugenderaho kwereze sente nibagendera habwingi bw'abantu ninga population omugandi makuru omuwezi wa bwana mukuru wa Butunduzi Catholic Parish omu district ya Chenjejo Reverend Father Aloysius Tumwekwase yahigaba Kristu okuhumuritsa beji ebi bigambirwa mukoro go kushonda sente zo kombeka ekereziya ya St Jude Catholic Church Rwibare kandi imwe abegesa mwaheza kwakira abejaba murenga mwataho amani hamwe n'obwenje kubegesa niko mbiye mecho ekibashemereye kuba ombire bwo meisho Father Tumwekwase hona tayebirwe kujumirira abantu abagara abatari kwenda koresa amageza giruhanga yabahire okwebisaho ntayino obwenje ariyaho ayina magara obundi ashomera no kushoma chonkara kugira ngo teyine murumo nshaba tukoze so bwenje butuyine mukama yatuhire amwe n'amagara n'amageza gutuyine namani niko tubase kwebisaho sonda sima abantu nkabarariza kandi bona bijate hababuro buri nkiza za leta sete za leta mabahasa za leta mutuza buri bintu nabo cyoncyoneza nyezirikire kurango ni nkwataka cyena kahango inyombeka ekereziya ya Rwibare Catholic Church harundi miliyoni 5 amukorogu gashakwa Juliet Charisima na Daniel Bingana.